di pa hungit ay. Gusto niya si hungit kay ako sang kwaon hungitan ako. Kuhilat siya. Ganahan siya raw. Di na sa mitin hungitan. Kaon mo kani sa bawo lang dito sa bawo. Away na yun. Pasalamat day ko sa nanghatag. Lugaw si Ate Ann. Ate Ann. Nanghatag si lugaw. Daghang kayo. Init ko kayo. Giluto dyan niya para sa mga bata. Asay mo na. Amo na silingan guys. Suod kayo. Suod na mo silingan. Maluluyon sa dasya. Wala ganing hilig ko sila bata. Hiligit sila gatag-gatag. Yako di man ko mo diog na yung hatag akong ginuwaton. Karam nas bata. Akay na kung kitang akay na or kaon akay. Oo. Oh, inday oh. Punin mo ba? Puhi kay masungod diri sa kuan atay. Sige tagana yang sipon to ulas kuan lugaw. When the shot. हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में सीखेंगे A for plane, B for Ang sipon niya pito tagak yung lugaw. स्टार्ट करते हैं Ang sipon niya pito tagak lugaw wala. ग्रीन कलर ग्रीन कलर ग्रीन कलर ब्लैक कलर Ang ka lugaw nga na sipon. ब्लैक कलर Nay di ko hungit ay. Tarong oy. येलो कलर येलो कलर Di na ka? येलो कलर Higop sa ba? Bilit na ka. स्काई ब्लू कलर स्काई ब्लू कलर स्काई ब्लू Asa si Israel? Tawa. Ay manam to kaon sa ब्राउन कलर ब्राउन कलर akong anak si Israel. A Sas gawas ay da am. Tabangan ta kagungit bi kay kan on. for apple No, di ka gusto. Paani Andre? B for ball Ay paglaaga. B for ball Namia sa kuan lugaw sa Prado. ball Na hello, hilo bi. Na hello, ako day ang anak ni Chimchim ug ni Archie. Mao ning bataa nga katong gipanganak sa kalunasan, mao ni siya. C Si Inday Mimen sa mama. Lablab na ni nako, lablab na nako eh. C for cat C for cat Dagan kasi nahurot o na. D for dog Dagan sa kay usik. D for Yawa ko nga nakabaw naman. D for dog Alala, nadali ah. D for Tapuhi yung sipon. E for elephant Ilipin. E for elephant E for elephant E for elephant Yes, alright. Thank you for watching. Bye.